Tēnā tātou, nau mai hara mai, and welcome to this part of our level 2, which is the TREO 2003. Here is a PowerPoint presentation to help you prepare for your assessment, which is your kōrero. Ka pai, I'll take you through the slides, and in your own time you can go back and go through it again until you have got it. Ka pai. So the first assessment that you will be doing with TREO 2003 is he kaupapa kōrero. Ka pai. Here are some of the words that you will learn in this kaupapa kōrero. So you can go back to these. These will be uploaded into your Moodle, so you can go back over this stuff in your own time. Here is our pikitia. Now, what we need to do is recite the kōrero with this pikitia, and I will go through that with you now, and you can practice it, and then when you're ready, you will be able to do this kōrero in class. Ka pai, whakarongo mai. He kaupapa kōrero tēnei, kei te pūwaha o te awa, e rua ngā ika. Kei te taha māui o te awa, e whā ngā poaka. Kei te taha matau o te awa, toko toru ngā tāngata. Kei wainga nui i ngā tūru te tēpu. Kei te pūtake o te maunga te kau. Kei te tihi o te maunga te waka topa topa. Kei muri i te whare te kuri e tuana. Kei mua i te whare ngā waka whenua. Kei roto i te whare te kōtiro me te pēpi. Kei waho o te whare, kei te tuanui, te hei hei a hori. Mai, kua mutu ngā kōrero, no reira, mā te huruhuru, ka rere te manu. Tēnā koutou katoa. Ka pai, so that's our kōrero, and that's what we're going to learn, so we can complete our assessment for our kōrero. Okay, on next slide here, you've got the kōrero, he kaupapa kōrero, e hāngai ana ki te pepa TREO 2003. Okay, and you can go through this in your own time and fill in the spaces. Again, here is the whole kōrero. Now, the words that have been highlighted are the words that you will have to use to complete this assessment. So I've created a kaupapa kōrero so you are able to use all of those words and be assessed and complete your assessment. Ka pai. We also have some pātai here. So you can practice, once you've learned the kōrero, you can ask questions about the picture. So here are a few examples how we can do that. E hia ngā ika kei te pūwaha o te awa. E rua ngā ika kei te pūwaha o te awa. Toko hia ngā kōtiro kei roto i te whare.
Kotahi, te kōtiro, kai roto i te whare. Kei hia ngā poaka, kai te taha māui o te awa, ngā poaka. Kei te aha te kuri, kei te tū te kuri. E aha ana ngā ika, e kauhoi ana ngā ika. He aha ngā tai o te heihei, kei waho, kei te tuanui o te whare, e karaka, e pango, e whiro ngā tai o te heihei, kei waho, kei te tuanui o te whare. He aha ngā tai o ngā waka whenua, kei mua i te whare, he kahurangi, he kōwhai, ngā tai o ngā waka whenua, kei mua i te whare. Kapai, so these are some pātai that you can have a practice with. Quickly, just so you understand what you're saying in English, e hia ngā ika, kei te puaha o te awa, how many fish are at the mouth of the river? Toko hia ngā kōtiro, kei roto i te whare. How many girls are in the house? Kei hia ngā poaka, where are the pigs? Kei te aha te kuri, what is the dog doing? E aha ana ngā ika, what are the fish doing? He aha ngā tai o te heihei, kei waho, kei te tuanui o te whare. What are the colours of the chicken outside at the roof of the house? He aha ngā tai o ngā waka whenua, kei mua i te whare. What are the colours of the cars in front of the house? Ka pai e hoa mā, anei ngā mahi, kia kaha, ki te mahi, mā te huruhuru, ka rere te manu. Kia ora.